O kini ski kiba dang sudep ngai na kaliang ni jong deputy chief minister pet sei ong biang banga kan tho mo namar ngahap ban kren namar balai ngai ba kumdu deputy chief minister uriu rang ba bobat ya kekertan deputy chief minister kumdu ha gewei ni kicikren kicu keren san nyalap election ulah keren beng yau MP ba i jonga jongpi Dr. Ricky AJ Singkan dak ba ong ba mo o MP bala pha naga Voice of the People Party kat nu yok keren hapo parlimen 6 minit 1 minit 10 minit taru barkaong hana ba mo ndala keren hana u speaker don kipor u pha song no dakut tanga taru biang na yudo ong ru hana ba mo u speaker wong ngam itu ya pi kami osno bu speaker wong ta ba ngam itu mo ula ban pha song namar lakut kapor kata kasi long yang ngiru sa pha song nei banong ba ngam itu ya pi kata tengah 4 juta so mo nei man ong ba mo tang 10 minit nei ong pat kumno bo new MP bangin sei menta oleh support Delhi on new MP na kaliang juga NPP on oleh support Delhi on keren sikenta pi ya gajing keren ka ba sei so om ju thau da kat no kenta pi keren denam dei gajing keren ka ba sei so pat ka badon jimot om thau da ka kat no kenta pi keren la pi keren 1 minit pikiran 10 minit ne pikiran sikenta ne pikiran arkan taru mo nei la thau ya kecikran kejungi dakit sembo kentien ki bangi keren la datang 1 minit ngai scam pai ba abangi Dr. Ricky AJ Singkan habai keren tang 1 minit dan 1 minit ne 10 minit ngai ba kumnu wat kita ki prime minister wat kita ki MP hapo parlimen ru ki scam ya kecikran kejungi mo scam bat ngai ta habai keren mai hapo parlimen iraru ya kan namat ya keburum jong kejat bendrio denam dei ha oh ki kop bonu MP bagian pha on keren sikenta ngala persang banwat mau marsnyo so ya keren jong madu perstun biong umta ngala persang banwat mau bat haka jingwat ka jong ngam lap bawat u konrat sengma haka por bulong MP ha por budang long MP jong ketura hapo parlemen ngampat lap bawat u konrat ru bon keren sikenta mentaki orang buni ban pha ken pen kren sikenta hei kadai tang ka ege ban pekpo ya Voice of the People Party ban kumju ru MP belalin no aswa jongi ban ngeskem bo MP ubangin pha nakalian ka jongi on pedep hok ya kamram habayo mau kena po parlimen dan sanspa saulangut ki MP kamdai ka suk banyo ban kren Henry habayo kalan kumbalong Dr. Ricky AJ Singkan kumangilaong shwa election mo UMP abulet un klipat ya kanam bat ikabrom jong kari bakachat rei habayo kalan kumbalong Dr. Ricky AJ Singkan kumangilaong shwa election mo UMP abulet un klipat ya kanam bat ikabrom jong kari bakachat menriu bar habau kren un ra ya kimat ki jura ki bakta ya ngi kum kari bakachat menriu Dr. Ricky AJ Singkan ila ra lut ikimat ki bakta ya kari bakachat menriu la kalong kitin kathlien la kalong habidi bat kajing jar jong ki pardo ki persam ki bamat apo ki jaka border mo kibabun kimat isu kabai lara bat uniu ketong ujongi bamantaro abangin pha un pendep un but ya ketong nupsa bot un kren hangte po parlemen om sakata ngilong mo uniu MP jongi om dai tambun kut tangku utau parliamentarian ban kren hapo parlemen ringin pentikna bo uniu ketong jongi uniu MP ban sai na Voice of the People Party habang dan kajingi song yang darbar hapo parlemen ulit banyak kendu ya ki minister ki bapir ki badan hapo Delhi kumbai Dr. Ricky AJ Singkan ilale ban om kata ngila ong ru marhapo kanong ba selong kejingi po kani kejalan kejingi kiran sibun kini ki office joga sarkar India mau joga central government ki badan hang ni po kanong ba selong ban ngila ong ba UMP jungi ulek ban no ban gendang ya kini ki central institutions ki badan hapo kani kanong ba kejonga ba kejong pi ban dia kata ngilai iling bai Dr. Ricky AJ Singkan ban ngamar tien mai Dr. Batsken in pendep ya kata ke benta ban simti nai Dr. Ricky AJ Singkan ngiwan pat jopi pai ba kum ke Voice of the People Party ngimdon ngilong ke parti ke ba ngimdon ye kanong rim kejungi kalong ban wan so pai ba ban penstu ngaju pen kenal gini wengong kenal Voice of the People Party kenal om kum kiwei pat political party ke ba UEP ki bawan hang ni ban inong tep buat baro kiwei ki political party ba ikran ki election ke be kapisa ban nam ta ki bubun ki political party ba ikran ki election ke be ka army swag election ke army swag election kenal po mulai ha po orang ikut na po mulai ha arpulai oh hadien balakut ke election campaign sawje ke kut ke election campaign ha ka po nri buje janmit ngalakot kita ki perlok ki jonga ki nung kersan ki jonga ki bah kaman bani keren ya kam hagaski tabut on ke lawan nilai keren ala kali ni ibai ki bon ki dong ki sidong ki bafir po mulai on kumno po sinong jopi yong pa kum bakalong
jopet yang kali sentuh bayu yang jopet kat na bakal kali yang jopet haga bakal du lami wei samna belakang rambak wong pak wong ladang ngim trei sitom mau ngimpit perman hakini ki armit wong atin bayu kita ki nong kersan ke jongi mo ki sya rongno haki sebai rupa mo yo sya rongno ki sebai rupa namar hakini ki armit pai ba jadi kita ki political party bayu kun ke pisah oh ki trei sitom kim tiaru bro simit ki rung sik sinong ki thau ki rung sik tengkong yeng kumno ki le ban wan ban thiet yang kata kebut ke koridor ke jongpi kalau yang berkeren itu samlang ong nginum penjenjar ong yang tiak sup jajai ong kita ki nong kersan ki jong agi betri bat ke parti ong balik ong i tada ki kwa manya sampi sa kimat ya sampi sa kita ki parti dengan ong tangan di itu samlang ong amar haga jing stu ke jong agi lom takat ni ubal rai ban kersan ke voice of the people party ke sebai rupa kamla ban thiet ya kalau menyem ke jong kinuma ong i ai lang hei kabasutrat kalong siap kumta ang tipo mga konsesi bang martin bagay ka sinong najong pilong kumta pinay ka jing voice of the people party pi ai nadu ka siem bat halo ka nong rim bas kem jong voice of the people party mli bangiwan man pimpi mli bangiwan man thiet kana voice of the people party kampet ya pi kinong kersan kum kita kimar kimata ki bangila ban i po dukan no idang wan meneng yat tinayo o ngai ki dukan kidon ki chips ki basan tingka kidon ki biscuit ki baspo tingka kidon ki umso ki baspo ki ba arpo ki ba laipo tingka o don ukau siberni ba khatsan sta ini ka voice of the people party kampet ya pi kum kita kimar kimata lani ko bang iba arden mo ka voice of the people party kampet ya pi kum kimra ki badi heyo kum ka masi kum usnyang kum ka blang kum ka siar ne kum ka han mo le si ki barang kam hedor bani itu gimar mata ke baspo tingka ke arpo tingka kata kami ke voice of the people party ke voice of the people party apa ka wan sakmi hakamat jongpi upai ma ka sotu ka nyokor ka nyotang ya ka wei pa ka vote ka bakodor ka jongpi kata ke voice of the people party ban ngis kem ba ma pi pin sotu ya ka bor ka jong ya ka dor ka vote ka jongpi ngajong ni ka sablet lada ka sibut ka jonga mo lada ka sibut ka jongpi ka rai tang ya pi simet le ka baman nan mong ye ruya mo lada ka sibut ka jongpi lada ka sibut ka jonga ka rai tang ya ka lawai ka jonga le ka baman dia tak ka baman nani direm ru le tang bangi ti ong dendor mo